Bobo? Ovo je Bobo. Vidiš me? Gledaš me tu kroz ekran. A možda si nekad i uživo. Ili nisi nikad, nego samo ovako po tim internetima, ili nisi odavno, pa bi opet, ili jesi nedavno, ali bi opet, i opet, i opet. Sad, ovo zadnje je malo zabrinjavajuće, ali slatko. Sad, za sve vas, i nikad, i nekad, i opet, zatvaramo priču. Za ovih 20 mojih stand-up godina napravilo se puno, jako puno, možda i previše, i jednostavno vrijeme je da se sve to pošalje u penziju. Zato turneja, i to regionalna. Prvo, glavni gradovi. 23. januara Podgorica, pa sutradan Sarajevo, pa onda u petak 25. januara Beograd, pa sutradan Novi Sad, pa onda 28. prvog Priština, pa 29. Skopje, 30. Ljubljana i 31. ili ti siječnja, petak, Zagreb. To će biti točno 20 godina od kad sam prvi put ikad izašao na pozornicu, ne bi li nasmijao ljude. Dođi, javi, povedi. Za najbrže i najvjernije među vama osigurali smo ulaznice jeftinije i na najboljim mjestima u dvorani. Važno je da nas bude što više. Zašto? Zato što snimamo. Pa će da izađemo u televizor. A vi? Kako de?